Tautua I le alofa Manuia le lumana'i. Pea au le alofa. E le a vea a tamaita'i ia alofa. Ia a ona tautua mua. E tatau ona au kuka tautua fafanga le nu'u matau mai fua o la ao. Talofa lava lo uingo o Bethsharon Mattocks. I'm 14 years old and I'm in year 11 and my school is Tangaroa College. Manuia lava tine nia. Pe a fai avera na Samoan tau sanga fu. Ai ave li tau vanga nei ali. Fai mei rona tale tu mai. I can challenge myself. I can do that. O lea la no mawhatu. A avera o ngana Samoan tau sanga fu. E mawhai o na e alu. O le mea tonu lava nā. Lena nau ai lava le loto Bethsharon. E alu e tau mawhai a. Mainly just all the influence of the community all around me. I know a lot of people who are very close to me who are Samoan and speak Samoan. And it's also one of the biggest languages in New Zealand, so I knew that it would be beneficial for me in the future. Aisia, awa, e fa'aleleia, ai lo'u ma fa'afao. Maola lelei ai fo'i lo'u faiae. E te tala ai fo'i lo'u lama I mea o te le'i I loa mua. E tele awanoa maua ai ni ngā luenga. E sili ona lelei I le lumana'i. E mawhai ai fo'i ona vaiaso. Ma isi tangata I lo'u pito nu'u. O Bethsharon la e tusi whapālangi. Whapālangi ai. O le tami te wele te rele songa. Ma le nau se mea a. O tusi tālo malongo. Mana olo e alu. Whapena leo wingo tinti pālangi lea. E le mana atua se senga. Ai na iai le taimi tu e fo'i mai ai. Wa uma, me wa uma. A le wa ave la faiaoga lea. E mawhaina fisosoani mai e wha Samoa. O le mea tonu lava nā, pe ana, o te iloa pe ana whaapea e wawe ona wha Samoa le tautalanga lea Bethsharon. Se Manuia e au wai, wa maua umai lea I se wha moi le. Wa lai whai mai lana tala, o te reo fia ona lea e o te whai mo o tiro I le pepa. O whiatu ia, e reise a whaina, wa lai sira fia umai, wha masino, o oe o le tamaita'i le iso pito Samoa. Le te nau le whaatawai no le ngana Samoa. One thing that I would suggest is find somebody who is well versed in the Samoan language that can teach you a lot of that, especially like some of the elders who know the stories, who know the background, who know the culture, who know the language. And to not be discouraged. Be proud. Be proud of who you are, and don't just put it down. I don't wanna do this. This isn't important. It is important because it's part of who you are. O le ngana Samoa e whaaonga e le toa tele o tangata o lo upito nu'u. Au te alu fo'i I le lotu e toa tele tangata Samoa e le lotu ai. Au te aoa ona vai tau le tisi pa ia pa a Samoa. O I nā sa matai ona o fia au te aoa o le pa a Samoa. E whaapena fo'i I siva Samoa. O lau aonga I le kolisi o Tangaroa. E toa tele whanau Samoa ma faiaoga Samoa. Awa o mai e la tau la ufa a Samoa. I love the dances. I always think of like, there's so much effort put into the dances, and it just turns out so beautifully, as well as the food is always good. O le matou ngā nuenga mua fo'i la. O wa aia la wale whina o nei pālangi. Awa e re nofo le lei. Taimi o mawasenga e nau. E whia I roa le upu rea, e whia manama le upu rea. O te matua ai o wofo la fo'i rea, o te la o taimi o te whaapea te la o masenga. Ma I mau pe ana whaapea I umatau nau o te miti pālangi lea. O ana ngā upu, e whia I roa le winga, e whia whaamatala atron, ona tanga o rola ia, e whausia aini ana
nisi o ana ngā luenga. Well, currently I've actually been getting into a bit of poetry. So quite a bit of angale upu. So I've been putting some of those in there. So quite a few of those are really interesting. All of the legends and the stories behind it, because you could take the literal meaning and you can get so confused about what does this mean. But if you go into the story and the legend and the background behind the angale upu, it all makes sense and it's so very interesting. O le matou ngā luenga mua fo ila. O wa ai ala wale fi na won nei pālangi. Awa e re nofo le lei. Taimi uma vesenga e nau. E fi ai roa le upu rea, e fi a manama le upu rea. E o fo ila le taimi nei, matu o Bethsharon na amata mai la. A le wa si i lunga. Le wa si i mai a le taimi nei. Sau alu lunga le ia 11. O na ia ta mai tele. Le ala wa mai ro ave le ia 11. Vesenga tasilia. O le ala wa sui mai ro vesenga ia teau. Le ala wa whaangaro le taimi rea. Le ala wa na tama whai, le wa o tu e lava noa, e whai ele NCEA level 1. Rang mo NCEA. E ui lava e le o au o se Samoa. Ai au te langona, lo'u fe so o tai atu I isi Samoa. Ona o upu au te tautalai, ma uinga o pese Samoa. E ma tua tumu I le alofa. Tautua I le alofa, Manuia le lumana'i. Ia nau tato sida fia uma o le tautua tu aturo I le au te ringa fwe. Au le ale pulo tautua. Me uma mana mai tato. O le whaataua ina I o le vaiaso lea. Bi o le whaafai mai lava ona o nai whanau I ala so malama. Well, when you're serving, it has to be in love. Because without love, you wouldn't be serving. And when you serve, that prepares you for what is ahead. It prepares you to do work. It prepares you for a job. Because when you serve, that could be in anything. It could be in your church, it could be in your family, it could be in your school. And serving basically just means doing the right thing, being obedient. And when you do that with a good attitude, you're doing that in love. Ia whaia mea umai le alofa, wai pe o le auturea, tautua I le alofa Awa, e le mawhai ona e whaia se tautua le lei. Ai o iai le alofa, o le alofa lava e awhiwhi e mea uma. O le sifo I au tautua, o le whaataua ina lea o launga ngana. Ia tāua, ia tautala I launga ngana, ia I loa tautala ma le whaaloalo I tangata.